Mendakas ngi dagi spangut ki Khun ki Hajar ki Hima Langrin ki wantur puk sia ki HADC Shillong rengkat ki plakat ban Dawa Weng Mardo yaw Syiem ki Hima Langrin pa im nong tei sing Syiem yong gia perta ngi Dawa ya ka hok ban Weng no yaw nong tei naka Khadc kila keno bau Syiem nong tei ula pen kam kala ya ka jaka jong ka Hima ban klun ban ai bha sia kalong yeng jong kila Dawa ba ban pelong daga referendum ni kasur banjir pai ba yaw Syiem Nlai kim ban si ban wan turu syak ke HDC nama bakala penne EU kumus im jong ke Hima wat haden ba syak spon katu kat ni benai. Ning syok hamne tak ada pengenayok penegren tak ada pengenayok ia ya kaji ba kata kedai kerai jungi hal hawang iwan hamne pok konsil hok jong ni ki Khun ki Hajar juga Hima kita ne ka hok konjet jauh Syiem kita ma phi ni ma kami ma phi pemla pandai ma piang le lada ki Khun ki Hajar juga Hima ki bonsho ya nau tau Syiem pun lancar Hima jongi Yemla ban yelekai Himla ban yelekai ya kastor rupa ba kan mau konsil mangi ngilong kitrai jaka kitrai muluk kitrai ying trai syam kita syam hangdo Himla ban ilang bakla lane euro ya ka ka jongi lah keempat ya baru dipakai di bawah kue setang ni, kayak pet naik lembut dikali kemar, macam tu kita kemar di kue atau kopha, kopha yang itu kita dibeli. Pakai kedua ni apa tu? Konsep kamu kedua itu kunta, kamu kedai kita mau, ikut kerja juga Hima Langrin, kita hamil buat Khun berhenti. Bangsa dengan aduh menginyo